Bugün baş tutacaq görüşlər. Azərbaycan Premyer Liqası saat 15:00 Araz Naxçıvan Turan, 17:30 Zirək Qəbələ, İngiltərə Premyer Liqası 16:30 Burnley Chelsea, 19:00 Brighton Brentford, Fulham Sunderland, Nottingham Forest Liverpool, 21:30 Newcastle Manchester City, Fransa Liga 1, 22:00 Rennes Monaco, 00:05 PSG Qavar, Hollandiya Erediviziyası 19:30 Breda PSV, 21:45 Ajax Excelsior, Volendam Twente, İspanya La Ligası 19:15 Barcelona Atletik Bilbao, 21:30 Osasuna Real Sociedad, İtalya A Seriyası 21:00 Fiorentina Juventus, 23:45 Napoli Atalanta, Almanya Bundesligası 18:30 Borussia Dortmund Stuttgart, Bayern München Freiburg, Wolfsburg Bayer Leverkusen, 21:30 Köln Eintracht, Türkiye Süper Ligası 21:00 Galatasaray Gənclər Birliyi, Rusya Premier Ligası saat 17:45 Spartak CSKA ve 20:45 Lokomotiv Krasnodar.